Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasezeranije kongera inkunga igenewe abagizweho ingaruka n'inkubi y'umuyaga yiswe Chido bo mu kirwa cy'Ubufaransa cya Mayotte kiri mu nyanja y'Ubuhinde hafi y'inkombe za Madagascar. Iyi serwakira kandi yateje akaga muri Mozambique aho umubare w'abahitanywe nayo kugeza ejo kuwa gatatu wari umaze kwiyongera ugera kuri 45 uvuye kuri 34. Malawi nayo yakozweho kuko abapfuye bavuye kuri 7 bagera kuri 14. Ejo kuwa gatatu Perezida Joseph Boakai wa Liberia yamaganye icyo ari cyo cyose cyihishe inyuma y'inkongi y'umuriro ku nzu y'inteko ishinga amategeko, kabone nubwo hatahise hamenyekana icyabiteye, nubwo umunsi wabanje hari imyigaragambyo yamaganaga umuyobozi wayo ushinjwa ruswa. Ejo kuwa gatatu muri Leta ya Oyo yo muri Nijeriya, ishuri riri mu mujyi wa Ibadan hagabwe igitero gihitana abana 35, abandi 6 barakomereka bikomeye. Umuhanga mu bya siyansi wo muri Nijeriya Nurudine Merkedech ukora mu kigo cy'Abanyamerika NASA gifite ibyogajuru bijya mu isanzure yavuze ko cyakoze ikarita iriho amazina 3 ya parike zo muri Nijeriya.